Seng Samla Mawkhar ha ka jingraki ka jingyai lenti ka jongka ka ar pusan snem menta ka sngi ka khat khandai terik unailer ar hajar ar pulai kala Pynlong da ka jing ai jing hikai kerpang na ka bentai ki samla bat ki kemi ki kpa halor ka jing kenrei jong drugs bat ka Jingma ka ba apya ki balangat how drugs lawan ban shim bentalang da ikong CD lengwa ibalong ikong san ibadai ru i director jong katanat social welfare kum juru layo ke jing hikai bakerpang shaphang jong drugs bat ka Jingma jong u nau ba truman basayamot ubadai u wei na ki psychologist jong ka MIMHANS aba ai jingkren na kaliang ka kong san kala ong ba ka jing jur bat ka jing kerni ka jing di drugs ka dei ka dau bakum ki kmi ki pa kim don ka jing kit kli yala ki jong ki khun ki kti ka jing jur palat ka jing pep school shiding por ki khna ka jing bombiang ka sumar sukher la ka long ukpa ne ka kmi ka Pynlong ru ka jing shong kha khlem dei por nes ngau thu ya ka rupom jing long kmi long pa ka ne ka dei ka we na ki daw ka palawan rai ka jing kerni bat ka jing penan kam yau drugs hakane ka sngi la yo ru ka jing hikai ba kerpang ya ka daw ka jing di drugs bat ru ka Jingma ba drugs u ap nau ba truman basayamot u bala ong ba ka daw jong ka jing di drugs ka de namar ka jing bun ka jing penbor na ki paralok kane ka ja kenrei bha ha ki khna ki ba khat sau khat san snem karta bat ru ka jing ya kendu jing jenjar ha ki ying ki sem lapen iru ka video ka bala kedeu ban laj na drugs kham tam ki to ki bakarni daw Mr. Dancing Tesring Ayurveda practitioner naturopathy ubana USA New York Ratang sekiba apa yang semua, ini kita disini kalau kita tanah kita ini kita jomnek sungkin jomi kita kata kebiri kalau kau kerja nang tadi apa kebiri kalau Pynlong jom beliau ya kata dia itu kita mau dan ini kita beri kita sini kita berbuat. Balik maknanya kata komentar teknik untuk pokok video butuh kita olah sedang berbuat. Kaki bicara sini berpengaruh dia ini bagaimana kata transitional change of behavior, I mean of behavior pattern ni. Apa kastam bantu bisa, kastam bantu patunda betul. Diambil apa wanrat asal banyak soto. Kita tidak isi terjadi pada Pynlong Jingma Jogja. Hamtam dia hidup di belakang ini, bagi ini bicara sini berpengaruh. Dia beri pada ini kaji soto bakra. Balada umum beri ulaskan bantuan dan diurut beri ulaskan bantuan ini. Ini bicara sini berpengaruh. Dimudur beri kaji ini jauh kalapun. Dia mudur beri kata kaji telur. Beri pada ini kaji ucapkan. Teng kalau sen tu tiba ma dia gendu. Ini kita kira. Tiba-tiba ini addiction problem relating to drugs and any substance abuse. India kata lenti bagi semua tu internet. Daging ni pat bagi internet. Kadon kata dari kadon kata lenti. Banyak orang yang mungkin bicara beliau. Tiba-tiba kata jingkram. Bagi kuat kadon kela dari bantelai jadi akan dikacing syate dan akan dikacing syabat. Biar akan dikacing pentelkam biar drugs. Biar kata pemerintah angin begitu. Kadang kau ini tahu di mana kuat kuat macam ni berapa. Bagi yang ham suku kata drugs. Jadi kuno bagi beliau di sampai ngop di drugs. Dia kita bisa methods bagi beliau di pendelkam. Biar beliau drugs. Bagi kita image bagi kita misconception. Di mana kita kacau sisa. Apa myths and misconception ini nama galbu anak yang cumi di beliau. Kamtanya kita samla. Dadah kelas sampai kerni, dari kelas sampai ngop kini dijadi berbuat. Idon yang kata kaji suatu kebala nisbi jadi kagaba idon yang kaji suatu hitam student kamu jobs kan air ini kita dibuat kebiri berkomedi kan air ini kita buat kebiri berterima kita terter. Dendre ini bersuatu alenda jom idon kita di factual information kebami baru biar nanti. Ialah buat semua buat bantik. Kita perlu mengira bantik yang kata kami, yang kata misconception kebiasaan, bagi awareness kebiasaan. Kabah
tadi objektif kebaa tadi ke presentation dulu ngakwa banting smoke macam baru kau kita dalam hari banyak smoke lang baru kau kita tidak kishin kebau beliau dan ia beliau kita panma bakila banyak tindo hadir kita sedang banting tentang yakini kita cindi berdoa hamdam akamede drugs but Pynlong akamede berkali signs and symptoms what mudur bagi dia tangki doktor specialist dan dia tangki mental health professionals ibala langsung tu ini kita kishin dan dia akamede begini kita kishin melibar kau dia dalam hangin inyala apa kanya semua dan dia bagi ko yakini kita kishin nama bagi kita kishin ini iba simple way ulayo dan ini ulayo ini kita kishin ini ko way deba ini kishin long jemu akamede bagi kemudian pada physical symptoms, nang pada kebaa, pada kata behavior symptoms, limba kata cindong joki, harga manga maki ni menurut ini lah begitu. Mo, di nangka kebaa objektif kebaa lain, nak yang coba mencuba ini, kumpi psychologist, kata kala, kata treatment, kata jenera kebaa ni, ru nila banai, syakini diberi di sedang dan terdengar. Ini dijanji berdoa dengan psychological treatment. Alright, it's no go. Akan dengan medical treatment, akan yang jomki doctors, akan yang jomki psychiatrist, ini specialist, dokter. Kalau kita tentang kalau biasa macam saya cuma ini diberi, diberi ide umat semua. Tapi cuma bagi psychological treatment. Dua kali away and effective measures. Banyarap yang ini diberi adalah sedang bangun dan ini diberi adalah sedang bangun. Hati ini dijanji berpembuat. Komentar ini. Minister, and through the Social Welfare Department, we have been able to come up with this. So, Kiniki Outline Commission's priority, Meghalaya's warring indicators. Under this, we have Meghalaya with the highest consumption of drugs below 17 years like Asia Kenya. So, take a framework to commission. What is the institution, stakeholders, departments, because at the end of the day, it's all about community building. It's about community. That's why, as much as possible, of course, we enjoy technology, but it's always on a dialogue, always on a one-to-one, because people are important. And so, next step. So, we're doing it. It's perfect. It got antioxidant and cancer-fighting properties. What else? Water. It's too perfect. That's why even if you take mineral water, there's nothing like drinking water. Cup of tea and drink. Okay? And what else? The atmosphere is such. The more see, with the problem, we also have avenues for job generation, employment. We do have avenues, and so we can do a lot of with the problems that we have. We can actually rehab center. It's another 24/7 trade. But then there are job avenues. What it was, we'll show you from there. Enable support system for children and youth, such as offering them safe spaces through shelter homes. Shelter homes all across. Provide legal assistance to users and strengthen peace strategy for uniformity of cases, criminal law enforcement and prosecution to be strengthened via the anti-narcotic task force, leveraging its existing manpower, interdepartmental and inter-district coordinated approach to collate intelligence and conduct joint operations between departments and jurisdiction to reduce crime. So see, thank you so much for coming, because we it's a very high intellectual kind of awareness and dissemination of information which you are privileged to listen in. No, we are not talking about that. Alright, the next. The dashboard for data centralization and organization to enhance informed decision making, support to law enforcement officials through regular monitoring of drug users that undergo treatment, through the student police cadre ensure active engagement between the youth and police department. The next, actively participate in village health councils to spread information, reduce stigma, provide support and encouragement on how you can be involved. Collaborate to identify at-risk groups and vulnerable individuals susceptible to drug addiction. Organize local preventive initiatives such as recreational activities. So, what we can do is you can put proposals without musical instruments, but have a person who run it. So, for that, we need funding. We don't expect it to do.
So you have to be very intelligent. So another now, so please understand. Go ahead and go.